Mama na mi sure papa. Oma oni above for ne. The debut done in summer and you ma akakuma na esatre nipa ada bra na me ma. Na me come na papa me boku to kuma. Bye. Bye ya da say hello me mo achi o. Yeah, Odi Ahenkan Kwame Yaboah. Yes madam, yes sir. Bibi aboko de. People tell me Bema, your friend Kofi Kranche, because I Achim Kokobin. Achim Kokobin Kofi Kranche akra wo ne de papa wo ne te say wo. Yenu about Dottima ha and no one minister papa nyamina no so aye adwuma e de na aka kire no. Odi Ma papa. The waje, you jam see me waje say. Ma na TV so na me so free word na ha ye dim. Why when the TV so aba ni so free word na. What me na e ba tin na ho machi. TV na me hwe no ko bi ha me hwe no na say. Na so me so free ba bi anti. What you do say what the TV ba na mo ndi e ba no be ndi no. O ka say what me anti. No ma ni see ku ayi what me da first what ya. Wo fi achim da ya. Then you papa nyanku pension no. Amen. Wo dia bi ka de bai ene ma me die nyina ye wa hai. Ya sabu bia so say pro say tia ateten enti meka say asafu gban na mo ye no. Wo di na ka wa say ka me ka bi tia say ka ma wo minister na so ada MPB na so positive na na ko mo pe na ne ma sesa e wo ga na ma wa ye na ma wa ye glo ya me da so nyanku. Was it part in the Ogodi HPP? The Yamidu Bano Fanya. Hello, good morning. Morning. Arisha Ben Rosa, I got Zafre. I just asked me, because every Roman, or down Roman. A Jadan Suya Frikobe, about that Roma, a giant you. That's the main show. Now, a radio station, I come and me, Martin in Nepal, my name is Oyo Danny. Minimuda. Me take your pa, but me is all down. And now I'm a young that's your idea. You will nipple bet me at Tonyo Yasakra. Nipple bet me, I'm my and it as so. I will ablabo. The main show, Uncle so. Thank you. Why be na ba me for last 2 course be na giant for empim ha na yentoa abrabos na Ahenkan Kwame. Hello, good morning. Odi. Yes sir. Yeah, me do so. Me we pa na so e. Ere yanku pass. Pa cho fro so ka se free. Wa ko MP3 ba ko pe. MP anko. Nengwaza mala bazoga. And that I Ahenkan from Amama with some ready TV swing and offer Chimida P. Mamu dear. What in Yamada Papa. Yamin Lamameno. Any Ejuma boy. Yamimana honey. Any India home. Don't remember Ejumani Bimla and Sissy. Oh, you want to make out? Yeah, yeah. Now that you have a flower, man, is going to never proper. But can you get it? That's your MP3 to the Nidia Gum. The final call. Hello, good morning. Fine morning. I shall have first as a friend. Question Yantachi, Achima Senate. A question Yantachi free Achem Asane, Omnoma him fair, a bit to a dime Fenia Bawa in Vini, Twasso. Reverend Dr. Odi Ahenkan. Hey, maybe my father no. Paid here, and no paid here, as a time the Reverend on the Dr. Mount. Amen. It's in Cranston, some of my eno. Just say, yeah, you to great share them, and the letters all quite sorry. I said, Uncle Raddy. Would your money get Niachi? You come out to him. Amen. The Mamma so no. It's Yanka, you put a war, Samamino. Amen. Now what they in Cranston, and you and my end. I will teach you. Just over who cry out team, and you are now over at all him. Amen. Amen. I was in Yantachi, Okubi from him for last one when I say, dear Messi. I was in Yantachi in one ever, Anas. Atem Oda main station, Mausi Dake. Mausi Dake, Achimida main station from Achimazani to Achimida Kwangwa. Catch it, Dragumni uncle. Papa, Odi Ahenkan. Minia. Why you need Nawate? As an uncle ready. Onslao. Amen. Uncle Suna Onslao. Amen. Yama met Manso.
so me ho dure me papa na me nim say ofri achem odan ha say because o na record a o set ya na tibi aka say so far onene oba ofri achem odan ha otu nyamenyom aye hu no a o TV so. That's right. Mame na me onhira wo on pedal and free adumo enko adumo na mentia income chairman ampabis papa moni nyame enye juma. Odasi, thank you. Okay, I want to the latest bakwaba and then young komo hu bibiri ye bok na ye sabe pe bra sabe hiemu ha na ene na watwe de mini Peace FM mbati ta na station a break. Ye bebu na go achemfo a enya ho ye manso na editwa efuruma ye no betwa me ahemfie abu gaba so ne yetwe yetimi twia na ahemfie form yim yesi gaba ya twa ne yetwe ye de ya twa ne yetwe amafo obrimpunto ne ya premanso we ye de bobra. Okay, the latest recording of our dear sister and mother Odo Tima. Yeah, show who you want to power what? Nipa nya. Nipa ye bad. Papa, e bi ni nursing. Hey. Samu. Oya madam. So also e nipa. Mi kama samu jire nipa. Mi kama nyina dia chire yeso. Nipa nya. Ambo. Mekama samu chire nyame. Kachira no. Mekama samu chire nipa. Mi kama nyina dia chire yeso. Banche. Hey. Ya show who you what? Nipa nya. Nipa hu. Nipa na atwe manso ma hemfie abu. Oda woni amawunti enti na makama sama chire nyame. Ajua woni amawunti enti medi mi komo nyina. Oda chire yeso. O nipa nya. Josai. Ya kwano otwe. Yes, amani wunyina misina efi onipa. Judas ya. Yes, Jojo nyina misina efi Judas ya. Na se ndie mu aye sansugu neni mo se. Sha, wo hu se ne onipa tie. Onipa nyo. Ka obi kuna nke yi magi na mama trabo abo Emfa yakwa Obeku ni mase obesa opasa yeah enye emfa na mene bo wafo misi enka wasam nchire onipa ampo Any woman, dasani. Now secret ayo power. Secret ayo power. Onipa. Ya kwa uchi ya sai. Ya wuli kwa na wuli bano. Onu ano nyawa obeya. Ya wuli tunsa didiana. Onu ano nyawa obeya. Aya. Onipa. Kwani ayo choza. Kwani asante ko bedum no. Mario gama wani mara umani mwase. Medi masemu nyame. Onu no bedi masemu nyamami o. Nipanyo. Nipaja seniyo. Josai. Isi ki program num wa na bedum no. Kwani asante. Mene bofo. Edi mada senibia. Onipa. Nipa da sani nya.
na no police ni ya yebo onu tue nya nipa da sani onu ana danfu na ma ye kuru no wu nipa su no wate nya nipa na atwe man so mo dan fi abu awura de meka masa mo chire nya meka masa mo chire nipa na di meka manyina dia chire yeso no nipa nyo yesa uko ni ano chosa anse mi ba ni eto wa chede nyina yedi yedi odasani timi yi wolenu na no kwa are tinanse ya to are che obi yi obi dia ye mo yehu onipanyo onipa dasani dia ka me se obi se me se eye den na anyim we nyame de ma me ba okay anya mabusa o abo boga enipa hu ampa na etode bia o na onipa bi ho no ma ya no fo so yo obi ade na onim se ni awode ye no ebie kwan bi dia ma no sa enti tanyum ba ni sen onim se wo de nyame ya aduma me ye ebebe mu lanche no wo ba bi beje wo fans me beje me samba onim nyum tuni bia me donu na me bunu na me fere no me say nyum tuni we die oba me lanchin bi na obebia nka me ni beje because me penasem wow na me ni di nkomo eno so o program enti waji onipa ko ni sika 3000 ti obetia ba me lanchin beje se me tua 3000 ne ma no ansa wow menina kabia agree to for dozo awura de menina kabia na nanka na nyame pese onfa nyum we mame na enipa bi amoni mro mo ho so enti na mami tu sa na mo no because said na kwa medwo mo sa na me kwa me yes ade na menene kan na me se metu ama no enti me send 2000 ma no na me aduna so balance now the 1000 na episo na is a 3 na kale woni me se wa ma scanum so wa fa ma me nipa dasani diasa uko woni na ocho sai waje 3 no 2 no oje 2 no oje no besine wa ma cash ne so ama 2020 2022 2020 na oji sika 2022 2 years aba number jo owote nka on fera me da me so me fera ne da me fera ne da entiano na ka metimi age misika o mani den papa anata hwe woni ase a nanso mani adi fo ne nam na nyame so kire mi bibi wow enti man ka de hwe 2000 sabre die shoe ne wege ni ade die what you shoe ne de dada yeah ti man ka na me di che no na dako ba ko pe bia me ye lunch ni wie ya wa wan frɛ me nka ne nti a wa man kyerɛ me wa wan kyese because una nda no wase wa first kan kyese ma ba nyum tuo mu nti me wo kan chi na me di dwa na ma ba nyum tuo mu hwɛ odi ma me ka ne kro bi nje o anyum to fo mba fofo ma se mo bo omo bre omo se mo di kan ni mu bi no mo nyame dwuma no ma fate se eyo omo nkasa omo ade wake up na so bible se adwuma fo no esua nyame adwuma ne so na adwuma fo no sua na obi be ma beboa abebe ye nyame adwuma na wutimi ye na de bi ne tese on mabiem wasan ne se bu na bem onipanyo nipa dasani desa uko woni ya no chomusai obedum no ena eti edi be 1 week a lamenting nka won kan so nchem asam ni shimi papa ti one day me wa kitchen me ye aduane me twitwa jeni me tise nyum bi tugu maso ti jeni twitwa na de nyum ba mo chire nyame na me nka masem nchire nipa baby aka me de ba so secret eya wo de power ebu na no totoro woni ne ka asem na wo de nam kwamjem no de nam batabi afuom kwaso obi a promise wo so be ma wadwumaye adwuma ko wonya fa wodi atenne bro no wote so nyina ya promise se be fa kwa broche passport ko yenya ma what start di tu ho and the reges mu mi san me be ko
Kwanya Kopa. Aye. Quite. Aya ka wanu tum kakra. Yes. Na wo secret ayo power. Obronza mukura wan ka wasem a onim ne wo tirim. Ade nyame pe. Ade nyame. And onim ni patrim. This is a secret that you have revealed. Where ye hintasem bi adi. Obonsam na ompe ye no pay sayen. Ono si wa mie wa no anka bibia. Wonim de wo tirim. Onyame pe ene nim de wo ni patrim. Ti nyo obia na ni di nkomo. Dabi. Onu obi wa bebe shebe no wo kana sem. Unim ni baby a otina ka mu anu wakana sem nyina bua na uka so wo ma wo ka che mo ye de enanso obi a ho nanso obi a ho ne wakana no ojeje ho sa no oje ho wo peti enti no oje ho okwa si wo dia ebi kura no we benfo ga nam we se adakato hwinim ebi kura no kita sunsun bi o ka che na no wasai ai obi so de obi akọ baabi aye ni yie ne vura fi o de boni atua ne ka sa wo tie mi na wo obi a wo tai de boni tua papa ka Bible say boni empa ofie da obi o de boni tua papa ka so obi ye o papa obi to nsuo no obi ma wadwuma ye obi ye wadoye a hweye se wo wura mfi se nipa ko ne da wo mo ne din boni yes nkuni ni mo ase wo yesa nyame be bubuo be prawo enu nti ne nipa bebe omo wo moa so ne obi moa obi yeah deep omo obi sama kan mo odu wow penifo says obi turu kohwe enkwa yentu no hwe ewuo obi timi yi na koma mi sa abufra we meboa no apani we meboa no we mesom no we mepeje na fi baabi wakodu baabi na nso wono kona tentenwa onam tentenwa number 7 obi crossing no obebe buzi pew me be fa me maami nwa bade ne konkran se me ne koye adwuma me ko abrabo ni munye ewi akire wo wia me aw mi de bi wia wo se ho se no wia ne ma ne ton tete so no ton na me se saade no wo ya wo adi na do ba kodu wa ma nwonko antwa nkuna amene wasa de betre oda ona se popura ona se de popura nkwa de agya no ni na se be se kota papa tetum de ja me kasa ne se hwe so obi nya ho do na o wadwuma bi no do wura mu a se ayo anyo wo de pene so jadia ka nyina ma awurade onyame ohia akoma edane nsem baabi ope ene ochimi ye den ehwe wande bon se wo ho do koda wo boss akoma so wande bon se konya bie me nkantumi ho mi nua me ni free ye fon ba ko papa ba ko mama ba ko mi ntena fa ko 5 hours pe me bodam me chinsa me de ni ko adwuma so won kran me nua nya adaje hwe adwuma suma nyame aduma bosime be rom na adwuma na nyamfie du adwuma na nam so metim be bi adwuma we aboabo kura nyame hira no na no me kwa me so no said ye me nua time du ne kura ma me no e wo se metim ye bi me wura shop na me ko talk na me de che no Jesus wo hira nsa na me ko talk am so kwadwo je for your true service ma itimi me me yire me mantra kam ne yakoba na wa sabi unso wo wale wo ma itimi chew ka ba ojon wo bu ne ne ni so sa wo sum wo bi wo kura mu akatua papa da ho ye den twen uradi nyame na oni obi egba ba wi na me sa fam sika mayo dabi o modam wi na te se wo moka nani mu ase o modam enti se wo ni obi adwuma na wo wi na na wo tie jai wate o sa kwa me despite Father Dixon you na busuani a Father Sabin Perez oyo kroboni despite ya santini enso hwadwapade a Father Dixon wo eye no kura wadi ma osa kwa me despite into wa ye bibia be ma na ni adwo abrabo ma no na viso mo sha se no mo da storm no mo brane ntontom wiom enso Father wa mpa ba o tie despite echi ti despite pejai no wa ma ni wura nye de afino o de amrante atwa me ho ahie ababo asetana nya ize obi won kan no agya na yire ni ma ho o so di anka adwuma ma beboa o na sa adwuma na ye ye no wadi ni kura obetima di agya bi untimi ni nya udi gya na wo se ni pakunya betu aka ndi untimi ni nya no so wa nya ni ye di adigya no Ekutia ni mira mi mo bi adi Mama unyu
me ababonti ana tafene ba. Me ba jo afena be babonti. We dem one monya bibo. Yeah, that's it. Enche bia nyambe ya dumne lunch na babonti. Mate. Pacho so bi po echa kwa number ben na mabu ade betu dwa. Said the order for. Say ni parado kwa nim so fro da. Emi ngombu. Say enna da bia ka say ana na manyofo no munti ase no. Se ehu asem ne e kan radio so enyo otan yo. Ye pese manfo hu de e koso. Who say you ordinary people? Unya ayo ordinary people. Enso na wade hye kra ni mu. Enso no pay. Omo be hu say ye de ene ehwe ni TV so. Enti so wo number be betu dwa in case obi o program bi Easter ibe. Ona be de. Na ehwe de be. Na unim, me ensa na me number ni betu dwa na enche bia nyambe ya dum. Ye ba be ye program kesi pa o da. Ye meter. MC Nelson. Ya peje nyame so. Ya chese be nyame kesi. Be do no asakra. Me ba cha me number ni 0243 30 93 72 0243 30 93 72. Alright ma me ma odwuma bi. Odan nwom tofo no se o wa kra se o ha no. Montana nka mo organize mo. Gospel musicians no. Na yenso yenkwa e be fa so a e be ta mochi. Wo di adanse amanfo na start frɛ no. O mun twe kakere. Wo di adanse se me obi a oban mi be piece for interview no time crazy the man me twim because me person me so me dey den e pija nti say guy no order event den the wagidi order no gospel musician Inshiraba Prince ene wo dotima ene afoforo aka no munyina munye baako na yenye order gospel train na adwontofo na to gospel no yem pija mo nyamishira na mo so monyidi o wiase nyina nyamishira papa asema wo dia form asema isu wo enti wo tita unshira do so no amen unshira etu ntwa da I receive it e wo yesu di ekosi da nyame obesane amen because odwi ni pa ho papa sane ya odwi ni pa ho so di nyame ani ku ani mu hanan ma meka kokonte aw ya bro Ola ti ba ti ada se ya mi sina ene na o twebe show Peace FM control to calendar so ni ba yo kama se mochira mi kama se mochira ni pa ane medi mi komo ni na dia chire yesu me ofa se ya vanu maami ako onyanya na ni mutwe aso oyu a ya mani so hye me ofa se ba ko so ya fani sai ya vanu Regina Regina so wa Ahenkan from hana me ko na from mobile phones me mfa ba bia hye bia bra wa ma na me ko from me mfa abu akem oni ba da sani enti odotima nwumi pese ka che me say minsuro paya minsuro apuzo minsuro nursing minsuro frekas minsuro oboba minsuro ayamia minipa Billy minsuro Kwame Asante aka Dumso woni amewunti eti na meka masama chire nyami ajua woni ame wa woni ma ba fra Kwame Asante na na topa him bi meyi wadi esi afra no aka Dumso oni penyo ni bata seni yesa ko woni me ya no josa esa misal suro kobike small boy danger ebuko anwumwe o se nipa da sani de esa Yesu Kristo amane hu nyina efi hwan Judas ofia anso e fane say afia ampofo ha ode fia no Yesu maye so say boss Yesu ku nani mo say last week I invited a few ampofo to Peace FM. She did a marvelous job, wonderful performance. This is Ahenkan FM. Yeah, no. Any years mo jana nam. Or they are pity yaso. Yes, you didn't pity. Ya unini kola woni ba no. Wano yo be yaw. Onipa. Yeah, wonipa. Ya mfanyum tofo afun ma ha. Na no bi na mani na me so tie for me ko. Am tie so mo bo so fo bi tie. So fo bi a won firi nyame. Abon se kuro. Sresra manfo esika muba. Hey. Munyi firi. We free ma dey stage dey be guyankopon manse. Ti wo hwe onyum tuni obeba ha. Ma mu tie nso me de me namba mema mo. Mu se me mrantie atwotwo regu fie hey. Omo di kalabula junction bi aba. Ai ni mo frame afase. Frame fase. Wo de frame fase keke. Odi.
so phobia and care for funding about the Loto Kwan woman. Loto. He's off what good. Oh, yeah, Calabula na ve Adnete Coil. Or by other a pizza for me bow now. I mean, me radio, not radio back. So for good one or Maloto number. I'm saying, aha, I should know. My dear Solomon is a send a very Loto number. Ah, now, aha. I want say when she misro ni papa so nipa nipa nya otu odin anwa o de mu so na ye anwa mu. This is the way I say goodbye to you. Very painful to exit the studios of Ahenkan 93.3. But man has no option than to go and continue other works in Accra. God willing, man will be back come next week to serve Mother Ghana through the powerful channel known as Ahenkan 93.3. Frequency modulation, powerful source of information, best radio station in the East, strong workforce, dedicated staff, full of determination. God bless you. God bless you. And I'm a cabra for God bless you. Gonna ninja bro for God to grow and come God say God bless you. Say God no you know. Hey, ababu for mususu amunya him. Enwa me kwa yie wo achi manso. Say manso nyina omuni their backgrounds. Manso guy district capital womuni baby ebodwa. Eye program achi manso. Hey! Nana babu yonye ni baby ko negos ye ni. Achim mansu kro na agidin kro kase no. Ababu for my defense. I know me say. What you am go? Sasan for their backgrounds. Abu their backgrounds. But tabi kra mu their backgrounds also. Na achim manso atwama hin kro. Mansu foi. Next week mu da red and so. And zazi amaton krom wo nyina mo be account. How? Say mansu need their backgrounds. Ye ni. Oh, ele banjo. Makramo.